Glavni uticaj ove nedelje na kretanja na finansijskim tržištima i dalje imaju spoljno-politički odnosi dve globalne supersile, Rusije i SAD. Sada je glavnu ulogu preuzela diplomatija. Nakon razgovora Sergeja Lavrova i Johna Kerrya i najavljivanja smirivanja situacije na relaciji Rusije-Ukrajina, cene sirove nafte i ostalih energenata su pale i to približno za isti iznos oko 2%. Cena sirove nafte se spustila ispod 100 nakon 10 dana, a ostaju najave silaznih tendencija i nadalje. Analitičari smatraju da je cena inače previše dugo vremena na ovom, da kažem, nivou što se tiče sirove nafte, tako da ovakvi podaci mogu da obezbede na dugi rok formiranje jednog silaznog trenda uz povremene oscilacije na gore. Smirivanje političkih i vojnih tenzija dovelo je do jačanja egzotičnih valuta prošle nedelje. Međutim, taj trend se osim kod turske lire nije nastavio i ove nedelje. Kao što smo prošle nedelje ukazali na značajan rast turske lire koji se nastavio u toku ove nedelje nakon završetka lokalnih izbora u Turskoj i pobede Tajipa Erdogana. Turska lira inače se spustila nakon nekoliko nedelja na nivo ispod 3 lire za 1 evro, a ovakav trend se može očekivati i zbog nastavka reformi i obezbeđenja ekonomskog rasta i naročito zbog političke situacije koja bi trebala da se malo poboljša u narednom vremenskom periodu. I dalje kod investitora ostaju u fokusu predsjednički izbori koji će biti održani u avgustu ove godine. Ono što je također jako bitno da se naglasi, to je da je u toku ove nedelje objavljen podatak da je turska ekonomija ostvarila rast od 4,4%, što je za 0,4% poena više nego što je očekivano, a i dalje ostaje na snazi izuzetno restriktivna monetarna politika sa kraja januara meseca kada je udvostručena kamatna stopa centralne banke. Sa druge strane, cene plemenitih metala su u najvećoj meri zaustavile pad i otpočele konsolidacijsko kretanje nakon najave kineske centralne banke da je moguće da će nastaviti ili čak proširiti program monetarne relaksacije. Ove vesti dolaze u jeku objava procena da bi kineska ekonomija u toku ove godine mogla da ostvari značajno usporavanje, to jest da bi domaći proizvod ove godine mogao ostvariti rast od svega 4%, što je daleko ispod planiranih 7,5% i skoro isto toliko prosečnog rasta u proteklih 10 godina. Zlato je ponovilo svoju oscilaciju u intervalu od 12,75 do 12,85 u toku nedelje, pokazujući mogućnost da posle pada od $100 u poslednje 2 nedelje napravi korekciju.